Ka office jong executive engineer PhD mau korwat division haga kandai tarik uleber jar arpun riu karar ke ya kajal mahat safe kata masa lekmen na kebenca ka kaban sedang nadu ka kandai tarik hadu arpulai tarik uleber jar arpun riu kilai rakhiru ya ka International Women's Day ha PhD hall mau korwat Southwest Khas Hills District ya kedik sengi lawan ban sakhilang na kilong kemi na ki SHG bat ki VO baper ki badon ha katany uba ki nong saw executive engineer ka PhD makarwa division haba jingkran ulaong ba kajing penlong ya kini ka program ka long kum sibenta ban pun kubor ki long kemi ha ka baidai berkajing pentrai kam ya ka skim GGM bat ulai turu ba katum ka kendon berkajing betha jong ka GGM kinong kit kam jong ka VWSC Sanpo nak shispa kedai benlong ki long kemi ka bapet banjungo ya ka jingbiang ha ka baidai berkajing pentrai kam ya ka skim GGM hagani kesengi la yoru ban sami ki kusnam sigi longkmi jo kisnong jasiar ki babiang bha ban tes kumjuru ya ka SHG jo kisnong sa snyang ka baju don benta hagajing pentrai kam ya ka skim GGM hapo kisnong aga baya kren ponsin sangkum du ban tanya pensa ya ki umba mudi yani ya ki tolong bani ban sustain kamu pare ban pende ya ka tingdon joki ki wa hasna jong khandem kani kamdei ka issue jongi na mau korwat division kamdei ka banda ta to state government na ni central government le kani kalong operasi kia da ko ni probe ese lada yo ya ka pale ese pinso pizza ya kandi na ni bale da ko pa ni program bale da nakalian ka central government ka po ya kani marai ngai scam bai na plan jong pri hampam kini ki balasan PUI ya kata nang hiya ka ro na wi ka pon sko ka pon biasa ki ya kata islam tu pi PUI na islam ba bang ngadon katung ke jingkai jonga nila hiya chan yo ko persen na ka badon yo ko persen akan mau ka por bang dang kena ni habang cross ya ka wa ka potran habang dia Israel masih ni dia batai mo sangot ban syarah ka makan jalan nak ndai abang ndai cakap dibor di bentar kam di isu putra karena ditinggiar sama hadu kata dan sipi kilong tumi kilong tepat belakang dia kata PUI yang ni nata kada wala penai lasna kapang yang asni bangin sutu yang kecingnya kabanginya dulu haki mawai ki pasawan haki pateng ki pasawan kami habi dei patung bawang di jong ka VO pendaniwa kateng jong ai sai ni ti jerwa agba minyo bani sam ki katu kan ne india ki benta ki bang ni ku ki kente ya jadi ha ga jing em ga jini dia suam sedang ne kan pen mau swa ya ga jing long jong ki khot SSG tengah tharai kente yang ne baru dia don di SSG ya dia don jengi sengutu kumno ga ya kumno ketelun dah hasil jengi ga SSG kila don lumba prat di SSG bat ko bai ko BO kala da real senam dia ha kata hasil jengi don tang kumba pra pusau teli yen bat kinong sang di don kumba san spa sau kendai ngot sau spa tam tai san spa tam dia akan ada program selamata kasih kebal khot ini iwe kam ni kentai babon ni kide kentai yang ni dia ngatarai nama lagi senong bagi wanang ni don ni lagi jong ki designation dan kita dikatakan ke bagi ban nama tu bagi tip ke JJM ni kumbasan 4% ke ai yang kentai balong kinong ki kam bapo senong dia pembahasan mut dan sawut kita members jong ka BWSC. Dia pun kita harap jong kam aku ba kile dia kan ka field testing kit aku ba kile test ki haki telong haki snong jongi. Nanu wan kan ka JJM haki snong ki thau Misaki sisa ya kajing telah kisnong kum kikan tei ni dasngo sarong banyo I bagi don kita sama lagi jong ki yang bisam ki umko ki poy ayeng hasnong jongi lite
namar baro kiba ya pois na ni tip tharai ta baka kalau papahu nalor papahu lupa telong ni penpoi sa ni ka ki pai CCM hamani trivia inang siang luspa shusho kenya ta ka bani la donro dia ko bani share berpiro ba na sena kala office ki latiap ya kata ba kasno tuni kelas jet untuk kasno banyo ya ka award na kata biang jangan ka but ka jingla jokinong song bani trailang na ka banta ka cipene pensa cipenkoi ya kasno gatau program Kajal Mahasab kaba kadai ka program ban sedang ngadu Frederick jong ni ngai mas bat kan kuat adu ka Frederick jong ngai mas sedang Sunday bahkan kudu Sunday ngre hagari ka state Meghalaya ka jongi katkum ka jing tetep lagi bor di bahalor nado office yang chief engineer ini ba namar ba kapatre kadai kasonde ngin sedang ndai tarik kabade kamande banten kut haka akwa namar ba kadai kasonde kabade ru ka wall waterde la ai jing tip ini bangin kut haka aklai tarik kabade kamande badwin pendep ya kadai ka program Kajal Mahasab nado menta kendai tarik pada tengkut agak aklai tarik jauh digunai mas. But haba ni yo ban sedang ya ke program jauh Mahasab. But namar ba menin kadai ka International Women's Day menta ngilakan baik. Ban khot Hamtang yaki long kami na kini kasan lagi senang. Banyak dan tentalan bagi ban rakhe ya kaneka International Women's Day menta kasi. Kumang itip ba kilok mi kidan kabenta kabasakmat na kabenta bantay. Yaki long yung sen bantay ya kasyang katao. Kalau kami kadai kata kabadon ya kata kabor na kabenta ban ai ka jikikai ya ye kisem kadai kata kabala ya kaban ai ka jikikai kababhatam na kabenta jo kikon kiti batum juru khamtam na kabenta bante banten baha ya ka imam salam habis nang kitau di joki nado ki an ka constitution jong dari India kala ai bor kerpang ye ki lokmi ka empower ya ki lokmi ha ka constitution jong dari India ka joni bagi balwa jong dari ka jing ben ku bor ye ki lokmi Kilokmi hati isi kirayat syakman. Lara pipek hakaliang jaga pule dangle mentang i bati lokmi ikente kirayat syakman. Lagde hakabede bata imam salang ru i ya ka jenis mentah jaga ikente nak benta berwarna bermi syakman nak benta Banten baha ia ka imlang kasalang bat kunjuru haki benta ki bapher ni yaki lokmi ki juni ila yashakmat na ka benta bantrei yala ki jokikan na ka benta ban tengondur la kalong haki yikisan la kalong haki shnong itau la kalong haka imlang bat kasalang ru kunju nama kata ni kershan ni ai ka kershan amtam na kalian jungi ki rangba ya ki lokmi ni ai ka support na ka benta joki ni respect ya ki ko bang itip ha ka society jungi kadai ka matrilinear society
Hagaba la simjat na kagente. Kata kapan pau bangi respect ni buram ye pi lokmi ikente. But ni buram ru ya ka rat ka jumpi ya ka hok ka jumpi.